Hello, everybody. So, yesterday I gave you an assignment and I told you to research on famous inventors that changed the world. Ay inamag yun? Yes. Okay, very good. So, nuayagat na kayo, ipagayo nga rod, no sinuda din na research yo ay sikat, ay inventor. Ready? Iro kita ko nga rod ang Jackson. Jackson, niya tinaga na dyan na research mong inventor. Steve Jobs, sir. Alright, very good. Sino ay garod inimbento ng Steve Jobs? iPhone, sir. Sir. Yes, Irvin. Siya ngayon man. Yes! Orville and Wilbur Wright, sir. May dati ng invento sing first ay airplane. Wow. Very good. Talagang inaramit mo dyan assignment mo. Next. Si Kangay mo, Ryan. Ryan! Yes, sir. Nyati answer mo. Anya jay question, sir? Una yun. Anya, dagi dyan da inventor nga na-research mo, hindi kalman. Naramit mo dyan assignment mo, inuhaan. Nakakatingin mong pisde. Ni tatang ko, sir. Nitatang mo. Yan invento na ngayon mo, nitatang mo. Na-discover nga ni nanang kakot inimbento na siya, sir. Yeah.